14. mart 2026. godini, 2 sata i nešto sitno. Temperatura oko 19-20 stepeni, izuzetno topao dan, sve super. Pregledam dramatično društvo koje je napravljeno 13. septembra. Vrlo slabo je izašlo iz zime. Za sad razvija se koliko toliko, vidjet ćemo po snimku koliko je napredovao u odnosu na zadnji pregled. Otprilike za 10 dana, u stvari manje, za 6-7 dana pojačat ću ova dva društva sa po 2 rama legla, pa ćemo vidjeti šta će biti, koliko će se razviti. Ovdje nešto nema puno legla, evo pčela sad izlazi, matica je ovdje plava. Evo vidi se. Okolo je nešto polena. Vidimo sljedeći ram, vidim na sljedećem ramu isto da ima isto toliko legla. Sve je to zatvoreno leglo i s jedne i s druge strane. Pčele nema nešto pretjerano. Može se reći da je ovaj roj vrlo slab. I da neće ovaj komplet pun meda. Ovdje pčele vrlo malo ima. Treba će vrlo možda čak i ranije pojačati jer je skroz slabo. Da vidimo sad samo drugo društvo. Ovdje samo malo nešto meda ima pčeli. Prilike isto legla ima koji na ovom, s jedne i s druge strane. Da vidimo sljedeći ram kakva je situacija. Dosta bolja, ovdje je matica plava. Evo je. Ovdje je vidim ima i otvorene legla, u prvom društvu. Nema čega se bolje da se živi. Situacije sa ove strane. Zadnji ram samo ima polen. Ništa s druge strane prazno. Da se može sa sigurnošću reći da je ovo jedva preživo. Možda ne bi čak ni preživo da je bila zima oštrija. Ali eto, poklope se karte. I samo da vidim dole šta se dešava. Dole uopšte pčeli, mada mislim da nema. Da je to sve, to što ima, evo ima nešto sa ove strane vidim nešto malo pčeli, s druge strane malo više. Znači da ovo društvo treba što prije pojačati, inače će stradati. Eto, toliko od mene, pozdrav.